إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قبل بفاوى الإمام البخاري قال يغفانو الأدب المفرد مفتوغ أغن من مهارو كيام مدني يتيم ناغلون هري بابتك إغتون أغن من فشاف مبني يتيم خجايا بابي فدين واشي مكان ننغب بابو ميديا مجليه أغن من باني إغتون حديث نوتين أثر كيافة ميدو أغن من دم باقي إن أثر فشان إقتم متانغ بيان فموا أثر روا كربا فمبني حمزة بن أبي نجيح أبو أمارة قال فان وداع وني قال سمعت الحسن يقول حسن وداعوي إبهي حسن البصري وداعوي وان كنت ما قال فان أدو السبيمة يقول لقد عهدت المسلمين فيمكشون كمان قال فان بدل بي مسلمون. حسن البصري كتابي بيكله باي صحابي بيكله ناس بدل وفواني باي صحابي بيكله بدل وفواني يقول كيف ودال يقول عهدت المسلمين مسلمون نات من كيف بدل معنى ما صحابي بيكله ما بيكله نات من كيف بدل وان الرجل منهم يصبح بيكله متر بيكله كهدون قربا في كم غوانا مفدين ودال وسي قربا فيقول يا اهلي يا اهلي اهلي اهلنا يتيمكم تبامهم يتيمون بهي وصيه قران من نام يوكو كانت قراش يا اهليه مسكينكم يا اهل ورن تبامهم مسكينون بهي مهنا يوكو كانت قراش وصيه قران يا اهليه جاركم يا اهل ورن تبامهم وترن ميغوتا එකක් වණකක වසියෙක් කුරා හාලුවේ හේලෆා මුස්ලිමුන්ගේ දවසෝති මන් කලේෆාන ඔලිමේ බේකල වසියෙක් කුරා වෙහෙන්දොනෝ وأسرع بخياركم إهنما مهارو تبان هنگترن هيلفا ميهنتا مروي هنگجي كل يوم ترذلون كم دوها كبس دوها كا ميستكون يداني بالكشوا من نمي هنگي إيمان كما ميهولا فامي هنگي هلون أول فيريبتي قويتا بالكشوا مدوم من يداني دين فرا بدال وني وسمعته يقول ذلك كلفان بدال نكتين كلفان على السيمة وإذا شئت رأيته فاسقا فهكتبا بينه مجنم فاسقا كبلاشه مزمانه فاسقا كبلاشه يتعمق ب30,000 إلى النار إنا يا إكو تريس هاسميهم أنا جاعي لكن أنا نركي جندانه ما له قاتله الله أنا هلاكوت إذا بعد دعائي ما نكى ميستكم مغفل تاني مفاسقة كو تريس هاسميهم بس إما ميه كو وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون إميهم مغفرة داميهم جفافة بسميهم وفلان إميهم وفلان إتشكنوا بقى كما كيت القرآن الله تعالى وحيك وربنا تيجي فبدال باء خلاقه من الله بثمن عنز الله غزوة لبين والنصيب وميهم بكالي كودا أجيجا مهارو حسن البصري صفة كرباني كليج فانو كزمانة تابي بكاليني كليج فانو كزمانو كميستكون كحالة وإكيادة ميستكون كحالة هوري كوي مي أثرو كبيان كود دبي أدي مهارو أقول من ميولين كي ما فهم زمانة مي تابي بكالي كزمان مهارو إتا غنى كون أقول منك تريغا مي هيو عادة فيدا غصفاوان أدين يفهوغا الإمام البخاري يترو أثر متاج النواف مبني ميثر رواك ربافا مبني أسماء بن عبيد ودالوني قال قلت لابن سيرين تمن كليغ فانو ابن سيرين الدنبي me عندي يتيم تمن كليغ فانو كاريغا بي يتيمكو تمن كليغ فانو عندي يتيم تمن كليغ فانو أتمنى كلام فانا لبيكم بيتيمه قال
idalaviye intame suwalu mi kurawani eruga bekalun dini kankamuga suwalu kurawani miharu mi suwalu mi kurawani aslu yatimaku hurikan angala akanno e yatima detere kihinatto kantakuranjen kobato diinuga huri hukumtakaki ekama behegutu mi suwalu mi kurawani timan kaleg faanuge bohutta yatime efahuga ibn sirin vidalawani isna bihi ma tasna bi waladika ena yamedu amalu kurashe tibage amilla darifula detere amalu kurafada tibage amilla darifula detere amalu kurafada ena detere amalu kurashe idribhu ma tadrib waladik ena adaburi kurmattaka tibage darifulugaga jahan jehjiyamu e jahafadeng ena gaga vis jahashi mane ki adaburi kurmuge wahaka mitame kommehen e gazatuga aniya kurawahaken darif tarbiyatu kurmuga emihonnan adabu dinumuga bayfahar jahan jehjalatiga jehuma gulum huri wahakataken algon men war tafsil ko mige kurige bayin hadis tahuga war tafsil ko genes faman islam dinuga bar ulefawani darinnan aniya kura kanno aniya averem gotun jehuma ki haram kame ehnames adabu wer kurmuge gotum bayin halettuga sharututaka ekkon elmerin hudda kurabba ema mitanga vidalawani adabu wer kuram jehjahaletegga amilla darifulu adabu wer kurahen e yatimu darifulu bes adabu wer kuran jehe kuriga spana faden darifulu yatimaku bala gengulonge tere wannani hama ekani emihunna kaandinu menno ulene tandekku menno annawunu dinu menno tarbiyatu kurum besege tere wanna hama darin bala godu kurum fadan adin yafuga al-imam al-bukhari ituru babe gennawan ituru babe mita gennawa famani babu fadl al-mar'ati idha tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj anhim mihegge maakkam baya mikurevani eenage darifulattaka kettiri mumattaka kaaveni ves nuko yaro ena darya kilivefa firmiha marufa wa mihe ena kaaveni ves nuko madukurani e darifulu bala rangala bodukurumattaka e darifulattaka efada anhenage maakkam bayan kurevano hadis take mitanga miyanne ibabuga emme hadise gennawa famivani Auf bin Malik garihun riwayat wa riwayat Auf bin Malik garihun riwayat mirwayatuga riwayat kurabani Arabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi kama ana imra'atun safa'ul khaddain imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahatayn fil jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani timan kalege faana e anhenegge kota fai kalowefawa kuda ko mi safa'a ek murada ki mane ki emme kalo gadenno kalowefa ek mane ki ena ge tariflan khidumek kurmuga olonge tere ena zinet terikam wes gillifa ena ge tariflan khidumek kurmuga ena libifa zinet terikam wes ekama hore nota ekamuga masek kurmuge tere gillifa anhenaya imra'atun amat min zawjiha enage huwa fadfawa anhenaya fasabarat ala waladiha din e anhena enage tariflattaka kettiriwa mi anhenaya timan kalege faana qiyamat dohga wani suwarge ga wani ka hataini fil janna mi fadainne e foge kalege faana e karimin kiyade ewa mitanga aslu mige muradaki darifulu rangala bala bodukuru yatimu efawa darifulu kaaveni kurikamugavies adi kaaveni nuko madu kurikamugavies mitanga aslu muradaki e darifulu yatimu efawa darifulu rangala gotuga heyogotuga bala bodukurun yatimu kujjaku bala bodukura fada kuriges diegota den mit intanga ituran al-imam al-bukhari mi riwaya genaswani riwayatuga ebahuri dhaif kame sanadu gotum banairo mi riwayatuga ebahuri dhaif kame sababaki mi hadis ge sanaduga miwa nahasmun tahum aki dhaif rawi kam gawati riwayatu gotum mi hadis sahih nuwe namames maana ge gotum sahha ehen namames mi ga heyukam bodi yang himmiha kaawani kurunto nunto mi ekifaru eki mihunge nisbatun ta faatu weda faharegga enage halatu huri gotum enage darin attaka miha kanide hurun heyoko
nuwata ma rangalu halatin mihkam meduvere dan e halatuga enage darinattaka ena madu kogge mihuri ena darin tarbiyatu kurmattaka kamuga wanama ena ituru burayin ufuli ituru burayin efere darin tarbiyatu kurmattaka nuwata darinattaka kaaveni kurmes mahrum vegati darinattaka ahmijja yakino Allah subhanahu wa ta'ala zatuga enage darumaya sawabu itura moduvegenda namas enaya etarin balabudu kurma ma fasihe famarangalu misalaka mihga ene kaaveni kurum kamuga wanama ego faharege nayan heyokan ma bodu wegenda mitanga nukutaki ekujja rangalukotuga balabudu kuru mitanga muhimmu nukutaki ekujja rangalu gotuga bala bodu kuru ekudinna rangalu tarubiyatu dinum matige iswe bayan vidiya sahha hadis takum bar libegendia kota den yafuga al imam al bukhari ituru babe nganika ismi gennawani babu adabul yatim yatim kudin adab weri kurun nange babu ekudin kihinatto adab weri quran jehenato kongotakatto adab weri quran jehene mikama gulegatun geneswamani emme hadis wasfule e hadis wasfule riwa qurwa famani shu'babun shumaisa al-atakiyya ki anhim bekale vidalwani qalat ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أريهga ذكر كرمنه يتيم كدين أدب وري كرما به غتم سؤال كرمنه اهدغا فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط تمن كمنا يتيم كدين أدب وري كرمට්ටකයි كدين ගාග ජහමුවේ බිම්මච්ච වෙට්ටේනේ එක් මුරාදකි මා බාර ජහමෙන්නෝ ma bara jahmennon ei arabin bunewle goten ei aadako kudakudin gaaga kudakuda kon adab dinas ekutin veya feturi ganna ne hisamanum feshegen wes adi miharu samuko kudakudinge ulum hunna kon ei maana enno ma bara jehumad dalilu libe wahake no meki mige muradaki ei adabweri kurumattaka darifulako adabweri kurafaden adabweri kuravidane adabu digem wes komme far adabaka vani jehumenno අදිනෝන් ගොතම් බස් අදි අදබු දෙවගෙන් මීගේ මුහිම්මි එක්කල යතීම් කුජ්ජා අදබු වෙරි අරංගලු අඛලාක රංගලු දරියගේ ගොතුගා බලාවඩ කුරුම් එහම එවාහක මිතාංග දිකුර කරවෙගෙන් මේ එකුදින් නම් අදබු එකුදින් අදබු වෙරි කුරුම් බස් එයි ඔයි කමෙක් කම අමිල්ලා දරින් අදබු වෙරි කරවා කුරා ෆදා එම මිතාංග දෙ හදීස් ගොසි යතීම් කුජ්ජා ගාග ජිහුමා බෙහෙ ගොතුම් kuriga vesbuna una fadain jehuma adab dinuga hori shwarutu tan alwan me mige kurige hadise ga warat tafsir ko bani genesfa ruli aisken hore tarifulu gaga nujehene kama adi Allah subhanahu wa taala handuma kodde vijayin kujjen wahaka dikur ko fi yamu wa gutun ekam huttaran jehene kama me fada eta wahakateke munumati ga nujehene kama furagas faratu ga di kurimati faratu ga nujehene kama mifada waragina sharutu takin algon bani yahafa ema ruli aisfa dabu darinaka noe debe aden yafuga mi annani babu fadlu man mata lahu alwalad amihar mulin ehim baba kan al imam al bukhari rahimahullah mi daden itura mi gennawani mulin ehim babe kuri mihar isve e nimuni yatim kudinna gulum hori babu miharo al imam al bukhari gennawani e emihaka dariyaku limuaffahu e darifulu marwa mihunge wahaka man mata lahu alwalad ena avva dariyaku marwa darifuluge wahaka nangane wono babu mi babu bina ifa wani qada qadaran imam bumuge babu getere mihakan Allah subhanahu wa taala debba ni'matahu getere ge bene darin debum bayin halittahuga Allah subhanahu wa taala bayin mihunna darin minwarno kuravva anibba mihunna darin minwar kuravva fa ekudingala umuruga ekudinge furanata gendawa warabbodo hitama eka imam bafaina vegendani efada dariyaku libi dariyaku marwa mihunna huri heyo kantatta bayan kurmattaka demmi anna babatoga keneswa mewa hadith maswulata keneswa mewani amitanga al imam al bukhari rahimahullah ganawa fa mewani
ibnu musayyib ge arihon riwayat kale faana vidalwani abu huraira ge arihon riwayat gembi kale ge faana vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koreviye la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi muslimun ge tere mihaka tindarin marunuwe فتمسه النار إلا تحلة القسم إنا يم حلال وجمع نركين إنا نصيب وجمع من مرفي وإترو إتشين إنا جا نبيهن ما نكى نركين إنا سلام وجم دانه مهارو متانغا الإمام البخاري مي جنوا حديث بس فلوغا إشارة كورة وجم مبني متانغا إشارة كورة وجم مبني كيت قرآن قال الله سبحانه وتعالى وحيك ربا فوا وصفل وإن منكم إلا واردها كان على ربك ختما مقضيا مي آية قال الله تعالى وحيك ربني نركا به قتو وإن منكم إلا واردها تبامهم قرنكم مميه كوس نركا يفنان مي آية قموا ورودا به قتم علم رنجمدوغا دي تفسير في مي حديث وصفل mi dalilu koddeni mi ayatuga miwa muruduge maana ei narake wadumoge maana kamuga ilmeren mi ayatuge maana ga degutaka tafsir kurawa wa in minkum illa wariduha tebamehen kure komme mihakwas e naraka wannane nuwate e narakage matin huras kurane bayin men vidalwani siratu mage ane bayin men vidal nunake wannane kamabuna mi honnawa dalilen mitanga mi ai efada mihaka tim mihun enaga tindarin libi tindarin maruwich kamuga wanama marunuwane ena narakain enaga machan halal wegamwane enaya halal wegamwa minbar fiwe mane ki enaya kadelifa wa minbar komme mihakan ayatuga wa komme mihak usmannane ebuna minbar fiwa iturakadden ena narakaga nobihene emmi ayata behe gotum ilmeringe meduga khilafu fedifabe kubato mane ki sahabi be kalonge zamanon sere ferhigen khilafu fedifabe egotum ibn abbas ge arihuga ibn abbas radiyallahu anhu dekila ba gotuga mi ayatuge murada ki kumme miha kuwes narake vannane mikama ibn abbas hujje gan kuraba nafi wa warabada mikam ga bahusas kuraba fabe mikama behe gotum kitu qur'anuga aisaba aitta mi lafzu beenun kure fa aitta kabbala nadar hinga fikam ga wanama burawe kam ga wara gina tafsir ga muhaqqir wa ilmi rimas bidal wa murad ki wadum kam ga naraka kitu qur'an ga allah taala wahi qur'an yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar isre ena hunnane na gomuge mihunge ismihege gotuga fa awradahum an-nar dengin ken hure mihun narka aktere veddene huras kure wahake أبيناتك الله تعالى وحي ربي لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان بكمغا وانما هؤلاء أميهم إله تككمغا أميهم لكم كل شيء أصل إله تككمغا ما وردوها من ركيك نودنيه أدي سهنا آياتك الله تعالى وحيك ربني ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين مجرم تن دما فجندبين إلى جهنم وردا جهنم وردا ورود لفظ بين كريف بني أدي سهنا آياتك الله تعالى وحيك ربني إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم كشورن تيبامهن على كون كوري تكتشكي أي نركاج داري أنتم لها واردون تبامهم يتنبنان أنتم لها واردون أدي اسمي كما باردة مي آية كميوا مي حديث باردة قطع مي آية كميوا ورود كمان كي كم ميه كويس نارك ونان كم بنوما دليل ده حديث بس فله رواية كنا يسوي إمام أحمد الحاكم ما أدي سنون بيكلون جاريهم وسام أبي سمية جاريهم قال بدالواني اختلفنا في الورود تمنى من خلاف وفدني مي آية كامي ورود كي معنى به قطع فقال بعضنا دنت من بيكلون ترين بيميهم بنفيه لا يدخلها مؤمن تنكم مؤمنك نوانان ناركيك مؤمنك نوانان فقال بعضهم اميهم ترين نبيك بنفيه يدخلونها جميعا امن ستنوانان دين آية كايوا قطع ثم ينجي الله الذين اتقوا دين تقوى ورميهم الله سبحانه وتعالى يفهم نرفني
فلقيت جابرا دنت من كلفان جابر بن عبد الله يا بدل وجه جابر بن عبد الله فذكرت له دنت من كلفان واهك جابر بن عبد الله غاري قد النوافي مهم فقال اهد النوافي أهوى بعصبعه إلى أذنيه دنيا فوق كلفان إنجلي فلو كمفتا إشارة كربية كمفتا قالوا سمتا إن لم يكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ميدي كم في كانوا كرب ماشية من كليه فان مهديس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عدو استوافا نوا نما دنيا فوق بدال وني لا يبقى بر ولا فاجر لا يبقى بر ولا فاجر إبس هيوميها كوبس أدي إبس نباميها كوبس نوي إلا دخلها إتنا نوانانا نركي نوانانا إبس يومي إبس فاجر ميها كويس نوي فتكون على المؤمنين بردا وسلاما أدي إكم إتم بجن داني يميهم ونا هندوغا يميهم نعي حلال يمبر الله تعالى وعود كره يمبر كم ميها كويس ونا إتم ماني سلامة ترفيني تيجي قطعة كما على الإبراهيم كما على إبراهيم كفانا سلامة تريتك بفين فدين حتى إن للناس ضجيجا من بردهم أي يميهم فيني كمون فيني سببهم إبه أدي وجي أدو يميهم نعيبين فدين ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا دين يفوق الله سبحانه وتعالى يميهم نرفان يتنو أن يعبرين مجرمون تا يتنو كتيريا دوك اللبان إهما مي حديث بس فلوغا الإمام البخاري مي جنواني تين دارين ميها كاللبج لبفا تين دارين لا عمرك مروج كمغا وانا ما إنا yang Allah Subhanahu wa taala narkain ina salame kurabana ina halal ina kandeli fawa mi qismu mimbar minu bi ay hadis kay wan mata ayatu kay wa mimbar wa minkum illa waridu hatta ba min ko ko swanane e waduma kun ibs gelme mu'minun nakashe nukuran adin foga Imam al-Bukhari rahimahullah ituru hadis basfule mitanga migennawani hama mi babuga itu hadis wasfule migannawani an Abi Zar'a gari riwayat fawa riwayat kalifan bidal wani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat gembe inna imra'atan anhinaku atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin ay anhinaku ena ba kuda firihin kujjaku kuda kujjaku gowajin faqalat ahidu ga ikamana dan nawafi ud'u Allah lahu Allah mi kuda kujjataka dua kuddibashe faqad dafantu thalathatan fahama kashon timan kalega timan kamana tindarin biha fa walulafi me faqal ahinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiye ihtadarti bihitari shadid min an-nar kamana warugada vegamma hijabakun narakain hijab wajje kamana warugada vegemba farakun rakkaterikan libegen fe narakain ekkala enage eda maruvi darin takattaka Allah subhanahu wa ta'ala kamana rakkateri kurabbafi kamana narakain rakkateri kurabbafi warugada rakkateri kurmakun mi huriya hadis taki geves annane adi bayin hadis tafahum anna fadin mikan emihekan hasilwani ena mikamuga thawaba darumayang ede kamuga wanam adi bayin mikan hama lafzuga hadis ke lafzuga dikur kure bigen adi annane dimbaki huri hadis takuga darifulo marwi mailibe thawaba daruma haqqwani qada qadara ruhi ena thawaba darumayang ede kamuga wanama ehma mi hadis wasfuluga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faano arihan ai dua kodduma kamana libunu dari fulaka nama mes ekalege faano dua koddumuge ituru ma'lumatin kamana attaka ugannawa devvi aden efuga al-Imam al-Bukhari hama mi babuga ituru hadis wasfule mitanga zikru kurabba Khalid bin Abasi gari riwayat gen wani qala mata ibnun li kalege faano bidal wani maruwiye timan kalege faano ge dariye fawajadtu
عليه وجدا شديدا دنت من كان يفعل هيتم وان أسرق في أمي كما هو ورا درج تعرف لك اللي بفمرو إمام فقلت يا أبا هريرة دنت هذا تمن كان يفعل أبو هريرة يد النبي ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا كان يفعل كون حديث رسول تكين هي أدوي فواني نبي صلى الله عليه وسلم قارهم أهرمن جه هتكن وفاوركن لبيه كهلا أهرمن جه ترى مرودا كودينا به قطن أهرمن جه هتكن وفاوركن ده كهلا كون كهلا حديث تكين هي كله جفانام أدوي فواني أهرمن جه هتن وفاوركما هين هم جهن لبيه كهلا كون كهلا حديث تكين هي كله جفانو أدوها فميوني هندوغا මිහර බල මිතාංග කුරීගේ සලෆුස් සාලිහම් එබේ කලුන්ගේ හිත්තකන් හමජුන් හොදුමට්ටක එබේ කලුන් අඩුවහනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්ෆුලත එබේ ෆුරන දුනියේගේ දිමාවා දතිතක ගුලිගෙන් අයිස්ස හුන්න බයෙන් හදීස්තන් අඩු ඉවුනීමා හිතන් ෆිනිකන් ලිබෙගෙන්ද එම එබේ කලුන් හිත ෆිනිකන් හොදුමට්ටක ශරඋයි ඉල්මු ලිබෙගන්නන यार दुनिया का तफात मुसीबत का गुलिगम वरक्किन हदीस पसुलतंग सुन्नाने इफद मीहुन्नट्टका मिवेनि धर्मयक सवाबे मुट्टे ei kuriga salafus salih musibate jihjiya ibe kalun avaswe gannani ekama gule gotun kike to rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa kon kale o kamettore den emiyuge hitaffini kan libegende e khabarta adiwe den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis rasulan abu hurairah radhiyallahu anhu kiya devani sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ko timan kale gafan adwe sevime sigarukum da'amisul jannah tibami hunge kuda kudinnaki ei suwaruge ge tibami hunge da'ami sutakeke da'ami saki ei kuda suipe fena wakinu we honna egmane ki fena wakinu we sufitan ole fada tibami hunna wakinu we suwaruge ge tibami hunge kuda kudim wane tibami hunna ekko tibami hunge la kudim maruweda la kudim tibami hunna eku wane admis mimana aga bawaru hadis ta riwayat gen aissawe gotun riwayat fa wain hadis ka imam muslim ge riwayat ga aissawani yatalaqqa ahadukum abahu ebami hunge teren ege kuda kujjaku emi hunge bappaya baddalowe aw qala abawayhi nuwata enage mammaya bappaya baddalowe fayakhudhu bi thawbihi den nikan hore e kuda kujja e bappage nuwata mammage gami hoga hifane أو قال بيده كما آخذ أنا بصنيفتي أدين يفهوغا رسول نوتا بدال بي مفده إنه يفهوغا إكالي غفانوغا إبولون راويغا إبولون هيببوية يعني بيفلغ هندوموغا فاسباغا ثوبوغا هيببوية هذا مفدين هيببواغن نواني كودا كجا مرودا كودا كجا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة إنا هفهتن دون كرفان إم فهونغس سوارغي إم أبا إم أما نودا عند دون كرفان ما نكى أي كودا كودين كودا يروغا مارودا كودين كهالتك الله سبحانه وتعالى كودين السبب إم أم بفين سوارغي ودوانه hadis mibabuga al-imam al-bukhari ituru hadis baswale gennawa fawe kuda darifulu marweda mihunnan hori maikam bayan kurun gotum kuri mas bodon fade mi masale ki mi qada qadara wa rabbuda gulum hori masale mi istakonge hittaka wa rabbudan asaru kurani mi masale mi emi hunnan libela darifulu kudairuga marwe diumaki emi hunge hittaka libegenda wa rabbudu hitame ehembe mikama gulegen aissawa ekama ketteri mumang aissawa hadis wasboltan eha warugada wefa adi eha sawaba darmutum bodo efawani etan e dimeduriwa mihun tahammal qur'ana hitamain finikamen emihunge hittaka genawmattaka adin genawa fawa miwa hadis asula riwa kurwa fani jabir bin abdullah kalega fano bidalawani كلي غفانو بدال وني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كتب من كلي غفان أدو سيمه من مات له ثلاثة من الولد إميهك واتندرين مروج كم غوانما فاحتسبهم إكما ثواب درمين يدج كم غوانا مروون كنين كتري ثواب درمين يدو sawaba darna ngedi jikam ga wanama dakhala aljanna ena suwaruge wadijje
قلنا يا رسول الله دن تمنى من دنما في مي الله رسول واثنان دكودم بيسفه حديث كفرت ما يتين كودين كوا دن يتر سوال مكوربني دكودم بيسه دن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكما وقال واثنان دكودم بيسمه قلت لجابر دنتي من قال فان محمود بن لبيد رابي بداوني جابر كفان دنتي من قال فان دنبا في مي والله أرى لو قلتم واحد لقال تمن قال فان دكمه تبا ميهم قال فان غريوغا ام كجگه واهك دن وكمغا ويس قال فان اك كجگه وس دنوي ہے دن جابر كفان بدا وانا اظنه والله تمن قال الله غندي بن میں تمن قال فان وسي وني هما فدين راوي نوتا صحابي بكدون ام كجگه بكتون سوال كركمغا وي نمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين දෙන්නේවියේ එම මි කුඩකුදින් ලවමුරුගා මරුවේදියමකී හිතාමේ මෙදුවර විජ්ජකමුගා වානම කීත කුර්ආනගේ නස්සුම් වෙස් අදීබයෙන් හදීස් වස් ෆුල්තකුම සාබිත වෙගම් වනි ඉන්නා ලිල්ලාහි ව ඉන්නා ඉලෛහි රාජිඋන් ඉෆදෙන් කියුන් කුර්ආනගේ අල්ලාහ් තාලා වහී කුරවා ෆවනි වබෂිරිස් සාබිරින් කිත්තරින් මුෆාවරිකමුගේ خبر දෙවාෂේ الذين بامهنك أي إذا أصابتهم أميهن مصيبات الجهجية مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مفدين بنامهن إنا لله أما كشورون أهر من بني الله شيء أهر منك يا الله تعالى ملكك إله إرادة كرب كمن أهر منك ربي إله إرادة كرب يتشن أهر منك دبي إله إرادة كرب يتشن أهر من قاتن نعوي إنا لله أهر من مريها كم بني الله شيء وإنا إليه راجعون أدي أهرم مس إمبري رجوع أبو مني الله جه حضرة شيء أدي أهرم مس إمبري رجوع أبو مني الله جه حضرة شيء الإمام البخاري كليفان جه صحيح جه رواية ربا فوارواية جايس به أسامة بن زيد جاريهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما بدال وني قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه نبي صلى الله عليه وسلم جه أنهن داري كملك وكليج فانا فنو في سيتيه إيجاليف بني إن ابنا لي قبضا فأتنا هم كشورن هرم النبا دارك لكو مروه هنججة كليج فان ودا جنواش دين هندو كليج فان ليو بيانك ليو فأرسل يقرأ السلام ميهن ميه فنوفا فمبني سلام دنيوما يفو بدار ونكيك يقول إن لله ما أخذ هم كشورن إن لله ما أخذ هم كشورن الله سبحانه وتعالى واكمكي gendevum ilah irad kurveche wala huma a'ta hama ifadenne ilah hama ifadenne ilah bakam ke devum wes wa kullun indahu bi ajalin musamma kum kam vesmani allah subhanahu wa ta'ala ahsatu ka waki wagutik kandale fe wagutik kandale fe fal tasbir fa kamana ketteri washe wal tahtasib adi allah hazratum sawaba darumayan edeshe එහෙම සවාබා ධර්මයෙන් එදුන් ඒ කොම්මේ මුහිම්ම කමෙන් මේක තෙරේ ලාසිම් හිමෙනම් ලාසිම් කමෙන් ඒ එමිහක මිෆද حالතේ මෙදුවර වෙච්ච කම ගාවන මක්කෙත්තෙරි වෙෆා එකමුගේ සවාබා ධර්මයෙන් එදුන් නහී කුරබෙගම කමෙන් ඒ හිතාමාගේ වගුතුගා ගෙල්ලුන්දී ගාග තලා අමිල නෆ්සන් අනියාදී හෙදුන් ඒ නහී කුරබෙගම කමේ වයිදුගේ බස්පොලෝ මිෆදා මිහොන්නා මෙදුගා අයිසා වේ එම මේ හදීස් වස්ෆලුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි ඉර්ෂාද් දෙබ්බනි එමිහක දරියකු ලිබිෆා ඒ දරිෆලු මර්වජ් කම්ගා වානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනා නරකෙන් සලාම කුරබා සුවර්ගේ වද්දවානක දැන් සතේක සාලිස් හව්වනා හදීස් එක වෙසම ඉමාම් අල් බුඛාරි රහ්මහුල්ලාහ් ගැන වාෆනි කුරේ මේ කොලෙන් දිකුරු කරවන හදීස් වස්ෆලේ නමස් හදීස්ගේ طريق نوات عيسى مغو كودا كو تفاته فني سند ميدي سروا كربا فني ابو هريره غاريهم ابو هريره بدال ون امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي النبي صلى الله عليه وسلم اريها كودا كجكو غواغين ان هنا كو اي فقالت فدن النبي ان هميها ان هنا دن النبي ادعوا الله له الله مينا متك دعاء كدب دعاء كدب ماشي فقد دفنت ثلاثه تمن كما كشور تمن كما تندر وهافا ولا في مرويما اهند رسول الله حديث كربه احتضرت بحضار شديد من النار هكشون كمانا ركعت رفيوني ورس رفيوني ورود بكما فاركون ناركين مانكي ناركين سلام بماني بي كمكي كمانا مدوري فا ايواني
advisama vibabaga ituru hadis wasfulan al-imam al-bukhari rahimahullah gennawa fani ham abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayat gambani ekale faanu vidalawani jaat imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hang hinakwaye فقالت هندوغا yang hina danwa fiye ya rasulullah ay allah ga rasula inna la naqdiru alayka fi majlisika timang be kambalun naka kalege faanoge majlihe kan annaka kuladana kamen nolibe kalege faanoge majlihe uga metibani hus firihenun timan namen anhim be kambalun asmi ilmi majlihe uga isinnaka kuladana kamen nolibe fawaidna yawman na'tika fi timan namen navs wagutu kole deshe maw'id deshe maw'id meke wagutu kole no appointment no wagutu kole harmen timam be kalun navs hadade wash kalege faanoge ari han ais ilmu gen mattaka mihar migen libe faida ki mi anhinaka wama kiyedi ilmu gen mahrum nuaka mekkan mi islam denuga anhinun nan ilmu gen mabbaru alfawaka nawmes aisawa hududuge terega ehme sahabi bekalon ais dannawani kalege faanu gariyoga usfiri henun netibani timanna menna kannadeve kalege faanu ge gamajili hekan awmaka kuladana kam libe gennuve timambe kamaruna mes wagut kolen hada deshe ilmu ganna den mattaka wagut kol timambe kolna mes devashe ehiduga rasulullah sallallahu alaihi hadis korabani mau'idukunna baitu fulanin tiya be kambalunge wagutoti miwenige egge gadi egge faja'ahunna lidhalika alwa'd din e wa'd kurifa wa gadiyan e kambalun tan ay ha migen libe dalila kimi migen libe faida kimi anhenu kurige sahabi be kalum ilmu gen mattaka salafus salihun anhim be kamalum bes warabbuda masaki kurebikama warab bodan ilmu hod mattaka gadala masakettake kurebikama adi libe ituru faida mi ilmi majlis taka gadiyan haziru tang hadis ka naswegen aisani faja'ahunna lidhalika almaw'id e wagutan ekambalun ay e waguta ekambalun ay kadali fa wagutuge 30 minute fahum 15 minute fahum 40 minute fa konnone waguta she waguta ay wa kana fi ma haddathahunna den itanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekambalunna hadis ta deenuge waahakata kiyade mundiye ega terega hadis kurawuna waahake mita menani ma min kunna imra'atun tiya amhinun takunge terein amhinaka yamutu laha thalathatun min alwalad ena libifawatin darin teren tin darin maruj kamga wanama fatahsabuhun ebi kudin nattaka sawaba dharmen edijje ikhlas terkam menen sawaba dharmen edijje kamga wanama illa dakhala aljanna suwaruge wadwane tin darin libifa etin tin dariya ku libifa wa darin teren tin darin maruj kamga wanama ikudin la umurga maruj kamga wanama suwaruge wadwa devwane فقالت امراه نهدوغا انهنا كتدو سوال مكر انهنا كتدو سوال كوري واسنان دميهم دكودين وجيا كينن هيوان دكودين وجيا قال اثنان دكودين ويسمي دين فوق الامام البخاري سند به گتون تروا كاي گنفني سهل بن سهيل كي اي حديث غا ورا هركشي hitu daskurum warugada bekalke harukashimita murad ki hadis ta ka dete ora rangala balubba befleke mi hadis ke sanatu gamiwa suhailaki bain ilmerin hadis ilmerin mi hadis ilmuga rawinna behe bay malumat wes mikahala baskolo takun nangawa mikahala hadis waswata al imam al bukhari ge bahaki rawiyaka behe gotun nama wara bodu bahenge ei kalege faanuge basfulu wara muhimwane rawiyaka detere hukum kurma mi qabulu kurbe rawiyetto notanunto amogote ga kalege faanaki hadis ilmuga ilmuerin bessa bassawa ilmuge ahulverin hadis ke ilmerin timbeka ege terege ebbeki waran harukashi bekalo ebe kalon ka kiriya kuda kushen motas emihe kyaring hadis nonaga anabbe ki meduminuge bekal ege terem bekalen imam al bukhari ka anabbe kalon naki ei wara luifase habekal ma bodo doif kame nana na wara bodati kantattaka alage menuvi ekam ko ilmering arehuga emme rangalo mingandega genguleni meduminuge bekalon ege terem bekalen al imam al bukhari ki al imam al bukhari rawiya ka begatum vidalwa basfula ki hadis muga wara muhim basfula e rawiya ko aisiya ene de be fulaka de tere hukum kurma qabul kurebe rawiyetto nuta qabul nukurebe rawiyetto
hadis mi babuga itur hadis wasfurta kengi bohre ehna may sabon men dengan nama jeli hege bata kuriya gendan insyaallah sabon mi aduge mi majlis ni malani subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.